Swastiastu. Angge alit-alit sareng sami punapi gatra. Angge dumugi kena rahayu sareng sami deh. Angge sani makin tidang jagi melatarang materi ini. Wangun kruna miwah wangun langkara basa Bali. Angge sedurungange tidang milo intan pramitasani jagi melatarang materi indek wangun kruna miwah wangun langkara basa Bali. Wangun kruna miwah wangun langkara. Wangun kruna punika yang ninggring bahasa Indonesia punika mengarti bentuk kata. Raris kruna inggih punika kecap ini alit sami kantun madui arti. Kruna punika kawangun antuk aksara suara lan aksara wianjana. Dados jane wangun kruna inggih punika kecap sani kawangun antuk aksara suara lan aksara wianjana. Sami sampun madui arti. Selanjutnya wangun langkara yening ring bahasa Indonesia punika mengarti bentuk kalimat. Raris langkara inggih punika kecap sani kawangun antuk kruna-kruna madui unteng sani dados tetuakipun. Sani kabaosan iriki wantah napi sani kabaos wangun langkara malarapan kruna kriya sani wangun predikat punika. Wangun kruna kapalih dados kalih inggih punika wangun manut wangsan kruna lan wangun kruna manut ring sorah kruna inucap. Wangun kruna manut wangsan kruna inggih punika wenten kruna aran. Yening ring bahasa Indonesia inggih punika kata benda. Selanjutnya wenten wangun kruna manut wangsan kruna inggih punika kruna kriya wiaden kata kerja. Kruna kriya kasiosang malih dados kalih inggih punika kruna kriya lumaksana lan kruna kriya linaksana. Inggih selanjutnya sani kaping 3 inggih punika kruna kahanan. Yening ring bahasa Indonesia nyane inggih punika kata sifat. Inggih selanjutnya manut wewangsan kruna inggih punika kruna wilayangan. Ring bahasa Indonesia nyane inggih punika kata bilangan. Inggih selanjutnya wangun kruna manut wewangsan kruna sani kaping 5 inggih punika kruna wewastan. Yening ring bahasa Indonesia nyane inggih punika nama-nama utawi adan jatma. Inggih wewangsan kruna sani kaping 6 inggih punika kruna pengarep. Wiaden kata depan sane ngraketang kruna-kruna wiaden langkara. Selanjutnya wangun kruna manut wewangsan kruna sani kaping 7 inggih punika kruna penyambung utawi pengikat. Wiaden kata sambung. Inggih selanjutnya wangun kruna manut wewangsan kruna inggih punika wenten kruna penegas miwah kruna pengentos. Yening kruna penegas punika skadi ye jesih, yening pengentos skadi kata ganti. Selanjutnya ring wewangsan kruna inggih punika kawentanan kruna panguh miwah kruna keterangan. Yening kruna panguh punika kata saru, yening katerangan punika indek genah utawi waktu. Selanjutnya wangun kruna manut soroh kruna inucap kawentanan 4 inggih punika kruna lingga, kruna tirot, kruna polah, miwah kruna dwi lingga. Sane kaping pertama wenten kruna lingga utawi kruna sane durung polih wowohan. Selanjutnya kruna tiron inggih punika kruna sane sampun polih wowohan skadi pengatar pengiring miwah seselan. Selanjutnya ring kruna polah inggih punika kruna sane sampun polih pengatar anuswara. Inggih sane kaping 4 inggih punika kruna dwi lingga. Kruna dwi lingga inggih punika kruna lingga sane kaping kalihan. Wenten 5 soroh kruna dwi lingga inggih punika kruna dwi sama lingga, kruna dwi samatra lingga, kruna dwi maya lingga, kruna dwi purwa lingga, miwah kruna dwi wesana lingga.
Aingge wantas kadiasa punika materi indi wangun korona miwah wangun lengkara puputang titiang ante para masanti Om Santi 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 Om. Suksema.